I, Raymond Alvin Neri Garcia, having been succeeded to as Mayor of Cebu City. Nanumpa na isip mayor sa syudad sa Subo ang kanhi acting mayor Raymond Alvin Garcia sa adlaw Miyerkules, Oktubre 9. Ang iyang paghulip subay sa desisyon sa ombudsman na i-dismiss sa pwesto si Rama tungod sa kasong nepotism o grave misconduct. Maybe that is one of the things that I would discontinue kanang Singapore line because I've said no, I want Cebu City to have its own identity. Cebu City is not Singapore. Gani sa unang adlaw sa paglingkod ni Garcia isip mayor sa Cebu City, ana-ana ang silyo sa Office of the Mayor sa bungbong siyang opisina nga kaniadto makita sa opisina ni dismissed Mayor Mike Rama. Ang ako ang pag-vision ng maginis publiko, diba? So whether the sale is vice mayor or mayor, it really doesn't matter. Para nako basta makaserbisyo na tas public and we can exercise our duties and functions as what we were elected to do. Apan bisan pa man sa nahitabong oath-taking, determinado gihapon nga mobalik sa posisyon si Rama. That will be under the mayor. I never said I'm not coming back. I am coming back. Apan giklaro sa Regional Director sa Department of Interior and Local Government 7, Leocadio Trovella, nga bisan pa man sa padayong pagbatok ni Rama sa mga kasong iyang giatubang karon, dili kinibabag sa pag-asumer ni Garcia sa pwesto. kung ano man yung gagawin nila, no, as to remedies na kailangan nilang gawin, no, hindi yung makakahadlang sa pag-assume ni Mayor Alvin as Mayor of Cebu City. Sa maong adlaw sab atong naabtan ang kanhi chairman sa MCWD o running mate ni Mayor Garcia sa umaabot nga eleksyon nga nibisita sa Cebu City Hall. I'm very comfortable since si Mayor Raymond na mo'y naglingkod diha nya, we are tandem man sa among partido, so I'm very comfortable in visiting City Hall again. Karon, he has full authority. No, he is now the mayor of Cebu City, so he can already push for his visions. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.